Wah, parah nih Oto ini. Foto gua lagi begini, pakai diposting. Gua kudu paranin orang nih. Gua cekik banting nih orang nih. Rasain nih. Gue pengen tahu gue posting kayak begini. Berapa like-nya? Buset, mana hitam banget lagi. Set, tinggal busa doang. Gua cari nih orang nih sampai ketemu nih. Kalau dapet nih, buset deh. Gua gantung nih bocah di pun pisang. Liatin aja nih. Ding, ya, lu nggak Totoy? Kagak. Wah, PA nih anak nih. Ini ada nama PA, dia PA. PA? PA. Toy, maksud lu apaan? Maksud lu apaan? Ya apaan maksud lu? Ya maksud lu apaan? Ya apaan Toy? Maksud lu? Ya apaan? Ah, gila lu. Lu yang gila. PA. Ah, lu, gua gigit lu.